reka nkurigereranya rimeze gutya. Hari umugabo w'igihangange w'ibigango n'ibibaraga byinshi, abantu bose baramutinya. Nta rugamba na rumwe mwahuriramo ngo ntagutsinde niyo wamutera umutunguye atiteguye, ariko wowe ntushobora kuhivana. Hinga umunsi umwe rero hazaza akagabo k'imbaraga nke, ariko kariya amavubi kihambira kubi kadapfa kwemera intsinzi. Baragateruye bagakubita hasi, cya kigabo kirakaziringa koko, ariko kanga kuva ku izima. Mu gihe kari guhaguruka bakajahaje kanegekaye, gahagurukira ku bugabo bwa cya kigabo cy'ibibaraga byinshi. Ubugabo murabwumva. Akagabo kahagurutse kadandabirana, ntabwo kari kazi n'icyo gafashe. Igice gito cy'umubiri ariko cy'ingenzi cyane ku kigabo kingana umusozi gihanganye n'akagabo gato. Ikigabo cyafashe umutsi w'ubugabo, hanyuma umugabo atangira gutaka arana. Tekereza ukuntu angana. Ka kagabo kabona ko umutsi kafashe hagati y'amaguru nikawurekura nta kabuza gashobora no guhita kicwa bya burundu. Ikibazo ni uko bombi barimo baravuza induru. Ikigabo kinini kirimo kirasama kiboroga kubera ko ahantu cyafashwe ni ahantu hato cyane. Akagabo kagifasha ahantu hato cyane hangana urwara, ariko haravamo uburibwe burengeje ukwemera. Mbese ikigabo kirabangamiwe bitarabaho. Ubushobozi bw'icyo kigabo bwatangiye gucika intege ku buryo bugaragara, kandi amaboko ntabwo afashwe. Akagabo gato nako karavuza induru, karabizi neza ko karamutse karekuye umutsi w'iki kigabo, mbese aho hantu kafashe barahita bakanaganika bagasekuza ahantu gashiremo umwuka, bibe birarangiye. Nigakomeza gufata nabwo ni ibyago. Cyakora gufata wenda byatuma gahumeka kabiri. Hashobora kuza abantu bakavuga bati, wa kagabo we, rekura uyu mugabo umutsi we hanyuma mwumvikane. N'icyo kigabo haramutse haje abandi bantu kugira ngo babatabare, cyakwemera bakakirekura hanyuma nticyongere gutera amahane. Gusa bose bafite umujinya. Akagabo kakubiswe, naho ikigabo cyafashwa ahantu hateye ubwoba. Akagabo kangana urwara karacyakanyaga, gakanyaga ubugabo bw'ikigabo kingana umusozi, ariko karabikora nk'aho ariyo makiriro yonyine gasigaranye. Iyo nkuru nkubwiye ntabwo ari umugani, ni inkuru mpimbano. Ni gutya Iran imeze ku muyoboro wa Hormuz ucamo 20% by'ibitoro bya peteroli byose bicuruzwa ku isi nzima. Iyo Iran idakangisha kuzirika uyu muyoboro ngo ufunge bya burundu, uyu munsi urugamba ruba rwarananiye Iran yaranamanitse amaboko. Abo bahanganye barayirasa ubutitsi, hafi kwishyira hasi, barayinogonoye. Ntabwo iragera ahantu yaseswa bya burundu guhinduka igihugu cyarangiye cyangwa cyatsinzwe, ariko ihura n'ingaruka z'ibitero zitarabaho. Iran irumva uburibwe bukaze bwo kuba irasirwa icyarimwe n'abanzi bayo kandi bakomeye. Ku ruhande rumwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku rundi Isirayeli. Ariko abo bantu nabo batangiye kumva uburibwe bwo gufunga umuhora wa Hormuz. Uburibwe buraba bwinshi ko iminsi yiyongera. Ubu hashize ibyumweru 4. Baratekereza kureka Iran ngo yidegembye, bagasanga abakozi bara. Ariko no gutekereza kuguma kwirasa nabyo no kuguma kwikurira uburibwe bw'umutsi abanya-Iran bafunze badashaka kurekura. Birabangamye. Icyumweru kirashize Trump asabye Iran ko yakwemera ikazakomeza ibiganiro kugira ngo baganire. Amerika ninginze inshuti zayo zirimo Pakistan na Oman, ati nyabuna nimutwingingire Iran ize kumeza ibiganiro, ntabwo tuzongera kwirasa. Ni nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite impuhwe nyinshi Iran, nyamara no kubera yuko cya kigabo kingana umusozi bagifasha gatsi gato k'ubugabo. Ubunego bwa Hormuz bwegeranye cyane, bugeranye n'umutsi munini uhuza igihimba n'umutwe uri mu ijosi. Uyu mutsi Iran igomba kuwugenzura, ikanurwanisha intambara, nta kindi kintu ikoze uretse kuwufunga. Ibindi byose yakoresha yatsindwa kandi vuba na bwangu. Hormuz ugereranye na wa mugozi cyangwa se iriya tiyo irimo igaburira amaraso cyangwa se umwuka indembe iri kwa muganga. Buri kintu cyose cyaza kikavanaho iyo tiyo cyangwa se uwo mugozi byahitana indembe, kandi mu kanya gatoya. Umuntu afashe uriya mugozi agashaka kuwucomora, wabanza ugakoresha imbaraga zawe ufite zose kugira ngo umugozi udacomokoka, umurwayi akananguka. Ariko ubonye yuko intambara muri kurwana ishobora gusandaguza ibintu byose, na wa mugozi ujyanira umurwayi amaraso cyangwa oxygene nawo bikarangira ucitse kubera intambara, ibyiza niba ufite umurwayi kwa muganga uri muri serumu, wowe wahitamo guca bugufi ukabwira wa muntu muhanganye ko nubwo umurusha imbaraga yakwemera mukaganira kugira ngo nibura umurwayi wawe arokoke. Umujyana ujyana amaraso cyangwa se oxygene ntucomoke. Uramwinginga byanze bikunze
kabone n'ubwo umurusha imbaraga kubera kwanga ingaruka z'uko intambara murimo cyangwa guhangana kwanyu bishobora kurangira icomoye ka kagozi kagaburira umurwayi. Hormuz, umushumi w'amazi usohoka mu butaka nk'umugezi mugari wagutse, mu by'ukuri wageranya n'umugezi wagutse. Uko usohoka mu butaka wifunze uragenda nanone ukisuka mu nyanja ntoya yitwa inyanja y'ikigobe cya Oman. Ahangaha naho amazi abakiri make cyane. Uva muri ikigobe cya Oman noneho ukiroha mu nyanja ya Arabia, amazi atangiye kuba menshi, hanyuma akaza kwivanga n'inyanja y'Abahinde aho ubucuruzi bwagutse, amazi yabaye mpuzamahanga. Ariko hamwe hari ubunigo, ni ukuvuga hamwe hato cyane. Nanone hegereye Iran cyane, hanegereye Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse na Oman. Turabiganira uraza kubyumva. Ahanini kurusha ahandi hari kilometero 100, naho ahato kurusha ahandi hegeranye cyane hatuma hanitwa ubunigo cyangwa se umuhora hari kilometero 33. Ahangaha kilometero 33 ni hagati ya Iran, Oman na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Uhagaze hakurya muri Iran ahari bwa bunigo bungana urwara kuri uyu muhora, wahamagara umuturage wo ku nkombe zo hakurya muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu cyangwa se muri Oman, kubera ko impembe z'ibihugu zo zirafatanye neza. Ahangaha hareshya na kilometero 33. Amato ntashobora kuhanyurira icyarimwe ari menshi, kandi noneho niho hanyura amato menshi cyane yikoreye peteroli na gazi. Kugira ngo rero aya mato atabyigana bisaba ko hagenda ubwato butarenga 10 buri ngunga imwe. Noneho ikindi kibazo gikomeye ni uko hagati y'ubwato n'ubundi hagomba kuba hari kilometero 3, kandi noneho ubugari bw'amazi yose ntibunakoreshwa. Birumvikana yuko ku mazi ahegereye inkombe ntabwo hakoreshwa, amato ntabwo ashobora kuhagendera. Bituma rero amato ahatambukira icyarimwe adashobora kurenga 10 uko byagenda kose, kandi noneho hanyura amato menshi cyane. Bisaba yuko buri mwanya abashinzwe amazi n'ingendo zayo bagenda bohereza barekura amato 10 mu masegonda runaka, kandi 10 gutyo gutyo. Aka karondorondo k'amazi uramutse ukagize nk'ubutaka busanzwe hano waba gatindaho cyane kubera ko ari gatoya. Ntushobora kukubaka inyubako zirenga 20 zikomeye cyane cyangwa nini, izi ngizi za hambavu. Ahangaha rero niho tugereranya na wa mutsi muto cyane ariko ugaburira igihimba cyose, ku buryo kuwufunga bingana no gufunga ubuzima bw'uwo muntu cyangwa se bw'ikinyabuzima. Niho twagereranije na wa mutsi wo ku bugabo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Iran yafashe ikawuhambira neza, ikawufata hafi kwanga kuwurekura, ku buryo Iran bizi neza yuko niramuka iwurekuye nayo ishobora guhita irangira bya burundu. Nta yandi mahitamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagira n'ubwo ihambaye, izakora ibintu bibiri, kimwe nicyo gishobora kuyihira. Icya mbere ni ukurimbagura Iran, ikayijanjagura, ikayigira ifu. Ubundi Iran yamara gusibangana burundu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo bagasigarana umuyoboro wa Hormuz. Bitaba ibyo kubera ko bigoye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izemera kuganira, kandi izaganira yaciye bugufi kugira ngo yemere ibintu byose Iran isaba ngo uriya muhora ufungurwe. Ikibazo kiri ahangaha mu kurimbagura Iran ni uko kubikora ubwabyo bivuze yuko Iran ubwo nayo yaba yamaze kurimbagura burundu ibihugu byo mu kigobe bikorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahitamo ahita akomerera cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone akaba ari amahitamo yarokora abantu benshi. Iyo ni impamvu yatumye bwana Steve Witkoff, intumwa yihariye ya Trump muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati, yemera kuvuga aya magambo kuri televiziyo ati: nyabona abanya-Iran, nimureke dushyire hasi intwaro, mufungure Hormuz, natwe twemere yuko dutangiye ibiganiro bya nyabyo bizavamo amasezerano, kandi ntabwo tuzongera kubatera. Aya magambo Witkoff yavuze, abantu babonye yuko koko cya kigabo kinini cyahambavu cyamaze gufatwa no gucigatirwa umutsi runaka w'igice kibanga. Umuhora wa Hormuz umaze hafi ibyumweru 4 ufunze ku buryo bugaragara cyangwa bwa burundu ku mato yose y'Abanyamerika, Abanyaburayi n'abandi bakorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu byateje akaduruvayo ku masoko mpuzamahanga y'amavuta ku isi, kandi nta kimenyetso cy'uko Iran yenda gufungura uyu muhora vuba ahangaha. Ibikangisho bya Iran n'ibitero yagabye ku mato mu kigobe byatumye ubwoba butaha abantu benshi bakoreshaga ikigobe cyangwa se ari amazi, ku buryo nta mato akinyura muri kariya gace uretse amato Iran ijaburamo ikabwira ati: mwe nimugende, hanyuma mwe mutambuke gutyo gutyo. Mu yandi magambo 20% by'amavuta na gaze by'isi byanyuraga ahangaha, kongeraho amafumbire, ibiribwa n'ibindi ntabwo bikinyura ahangaha. Mu gihe ikibazo gikomeza kuba ingutu kubera uyu muhoro ufunze, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump aherutse kuvuga yuko
hari imbaraga za diplomasi zirimo gushyirwa mu bikorwa kugira ngo uwo muhora wongere gufungurwa, ariko kandi ni nako yohereza abasirikari ibihumbi n'ibihumbi mu burasirazuba bwo hagati, anatekereza ku buryo amato y'Amerika ashobora kujya kurinda amato atwara ibicuruzwa muri uriya muhora. Cyakora Irani iracyafite inyungu nyinshi cyane muri iki kibazo, aho ibintu bigereye ahangaha biraterwa n'uburyo irwanamo butamenyerewe. Irani irarwanisha drone zihendutse n'ibisasu byinshi, harimo n'ibyitega mu mazi. N'ahantu Irani iherereye ku ikarita y'isi bituma yoroherwa no kurwana iyi ntambara, kubera yuko iri ahantu hagati na hagati y'abambari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasa uwishatse uwo ari we wese mu gihe bishakiye. Ibi bintu byombi byagoye Amerika cyane n'ibindi bihugu bitandukanye bigenda kurinda amato anyura muri Hormuz. Mu by'ukuri bituma Iran isigarana ubushobozi buhambaye kandi yonyine bwa gisirikare bwo kugenzura Hormuz. Nanone kandi Iran ifite n'inyungu z'amafaranga mu kugenzura Hormuz. Abayobozi bayo bavuze yuko bazakomeza kwishyuza amafaranga amato amwe n'amwe ashaka kunyura muri uwo muhora mu buryo bw'umutekano. Ibi ngibi byasohotse muri raporo yashyizwe hanze ku ya 23 y'uku kwezi, igaragaza yuko hari nibura amato abiri yishyuye amafaranga menshi kugira ngo yemererwe kunyura muri Hormuz kandi atarabyemerewe. Kubera iki Iran igomba kwifashisha umuhora wa Hormuz nk'intwari ikomeye cyane, nka wa mutsi ukomeye cyane ufata umugabo agahita amanika amaboko agapfukama agasaba imbabazi? Umuhora wa Hormuz twabiganiriyeho ko ari umuhora muto cyane ufunganye, ariko icy'ingenzi kurushaho ni uko amato anyura muri uwo muhora asa n'ahengamira ku gahande gafunganye cyane kegereye Iran. Mu by'ukuri icyitwa shipping lines cyangwa se imihanda y'amato inyura muri Hormuz ihengamiye ku ruhande rwa Iran kubera ukuntu inyanja iteye. Uyu muhora bawita shock point, inzira ifunganye kandi igena byinshi uko bigomba kugenda. Hari impamvu ifatika. Hari abantu benshi ku isi bita uwo muhora gutyo, inzira ifunganye y'amagorane. Ushobora kuvuga yuko uwo muhora wihariye cyane kandi ko ari umuhora ugoranye, ntabwo ushobora kuwusimbuza. Gutwara ibicuruzwa biva mu burasirazuba bwo hagati, cyane cyane gaze na peteroli, nta kintu cyasimbura uyu muhora mu by'ukuri. Niko byavuzwe na Bwana Nick Child, impuguke mu bijyanye n'intambara zo mu mazi n'umutekano, agakora muri International Institute for Strategic Studies. Ikigora amato ku buryo binasaba yuko agomba guherekezwa escorting, nuko ahantu anyura ari hato cyane ku buryo kuyayobora nko ku ikoranabuhanga ndetse no kuyareka ngo yijyane ni ibintu bigorana. Byatumye Iran ifatirana uko kuntu umuhora umeze, ushyiraho uburinzi ndetse n'abasirikare barwanira mu mazi n'ibikoresho bya gisirikare bigomba gufasha amato yose gutambuka. Birumvikana yuko rero hamwe n'izo mbaraga Iran yahashyize hakiri kare, nta wundi muntu ushobora kugenzura imigendekere y'amato muri Hormuz. Kevin Rowland, umushakashatsi mu kigo cya Royal United Services Institute, ati mu nyanja nini isanzwe buri gihe haba hari uburyo bwo guhindura inzira cyangwa se rerouting, guhindura inzira kw'amato bagashakishiriza ahandi. Atari ko mu nzira ifunganye cyangwa se mu nyanja nto cyane, guhindura inzira ntabwo bishoboka. Abantu bategekwa kunyura inzira isanzwe, noneho umuntu ugenzura iyo nzira akaba ari we nyiramahirwe. Niko Kevin Rowland avuga. Yongeraho ati ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko Iran itagikeneye gushakisha ahantu igomba gutera, icyo igomba gukora gusa ni ukwicara igategereza ko hari ubwato bw'abanyamahanga buza ikabusubizaho cyangwa ikaburasa. Nigeze kuvuga ibijyanye n'ukuntu Iran ihagaze mu karere mu buryo bwa geography aho iherereye. Ntitugomba kwibagirwa yuko Iran ifite hafi kilometero 1600 z'umupaka w'inyanja igabana n'ibindi bihugu. Ibyo rero bituma ishobora gutera amato yose no kugenzura inkombe hifashishijwe misile zateye imbere zishobora kurasa amato, anti-ships missiles. Izo misile Iran zifite ku bwinshi kandi zishobora kwimurwa, bituma bigorana cyane kuzirwanya cyangwa se kuzisenya. Kandi kubera ko umwara w'inyanja Iran ikora hari muremure cyane mu kigobe cya Perse, Iran ishobora guterera amato hejuru y'umuhora ubwawo. Bwana Kevin Rowland wa mushakashatsi ati ku ruhande rw'amajyaruguru aho Iran iherereye ntabwo hari ubutaka buto kandi bworoshye. Ati hari imisozi, hari imikingo, hari ibihanamanga, hari ahantu h'amaterase, hari imisozi idatuwe n'ituwe kandi munsi yaho ahita hajya amazi. Ati ibi byose ni ibintu bigorana cyane, bituma Iran hakoresha ukuntu ibyifuza. Kandi ubwo muri iyo misozi Iran igenzura, munsi mu kabande niho hari amazi hanyuramo ayo mato yose. Abasesenguzi bavuga yuko ubushobozi Iran ifite bwo gutera amato y'ubucuruzi cyangwa se kuyagenzura ngo bwagabanutse ugereranyije n'uko intambara yatangiye ibintu bimeze. Kubera ibikorwa byo kwirwanaho, ngo Iran ishobora kuba yaratakaje ubushobozi runaka
bwo kugenzura amato, ariko uko ubushobozi bwagabanuka kose nta wundi muntu mu karere ushobora kugira imbaraga zatuma Iran yemera kumanika amaboko ngo irekure Hormuz atari ibishatse. Hari ibyago byinshi ndetse bavuga ko biteye impungenge byo guherekeza amato anyura muri Hormuz nk'uko abanyamerika babyifuza. Igitekerezo cya Trump ni uko inzira zo kubohora Hormuz nizitaboneka mu buryo bw'amahoro, Amerika izohereza abasirikare n'amato byinshi bijye muri Hormuz bitangire guherekeza amato y'ibicuruzwa anyura aho ngaho, cyane cyane ya peteroli, kubera yuko mu by'ukuri isoko rya peteroli ryatangiye kugira ibibazo mu isi nzima. Ni ibintu rero byasaba abanyamerika ibintu byinshi, kubera nyine kwa kuntu twavuze intambara iteye n'ahantu Iran iherereye. Roland ati birashoboka cyane ko urugendo rw'ingabo z'abanyamerika mu mazi ruzakora ubwirinzi mu bice byinshi, wenda bagakoresha ibyitwa layered defense hakoreshejwe isuzuma rikorwa na za satelite, indege z'iperereza n'indege z'amadrone. Ati wenda amato akaba yahabwa inzira zihariye. Ati ariko nanone kubera ko umuhora wegeranye cyane, ibitero bya Iran bizajya bita bihagera byoroshye kandi byasekura amato y'ubucuruzi ndetse n'abanyamerika mu buryo bworoshye, kubera ukuntu misile z'abanya-Iran ziri hafi y'imisozi icungamiye inyanja. Ikindi kintu abanyamerika batinye cyane no kohereza ayo mato yabo y'intambara ashobora guherekeza ibicuruzwa binyura muri Hormuz. Bitekerezwa yuko Iran yamaze gutega ibisasu bituragurika biri mu mazi, ku buryo ntabwo abanyamerika bazi neza ahantu ibyo bisasu byatezwe. Iran yonyine ni ifite ubushobozi bwo kubitegura no kubitahura, ni nayo iza ahantu yagiye ibitega, ku buryo yo ubwayo biyoroheye kuyobora aya mato igihe nta wundi muntu wabyivangamo. Mu by'ukuri umuhora wa Hormuz wabaye ikibazo gikomeye cyane cyabaye indengakamere ku butegetsi bwa Trump. Bwana Rowland ati niba abanya-Iran bahisemo gushyira ibisasu byinshi mu mazi, bashobora kwisanga baturagurikije amato yose y'abanyamerika anyura aho ngaho atahawe uburenganzira. Ati ibyo nabyo ni imbogamizi. Birumvikana yuko amahitamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isigaranye gusa ni ukwemera ibiganiro, cyangwa se nanone ngo abanyamerika bashobora gukoresha indege nto cyane zitwa midget submarines, ubwato buto bugendera munsi y'amazi bufite ubushobozi bwo gushakisha ibintu biteze mu mazi, kandi aya mato akaba yagaba n'ibitero ku mwanzi. Ariko se byo byagira garanti zingana guteza umutekano? Kubera ko abanyamerika bakeneye amaboko atandukanye, bahamagaye Ubwongereza, bahamagara Ubufaransa, bahamagara na Bahrain ngo bategurane urugamba rwo kubohoza umuhoro wa Hormuz. Gusa aba bose nta n'umwe urashobora kugera kuri ibyo. Ubwongereza n'Ubufaransa barangije kubwira Trump yuko urugamba rwo mu burasirazuba bwa hagati cyane cyane muri Iran atari urugamba bashobora kwisukira gutyo. Bahrain yo nta kintu iratangaza. Imibare yavuye igaragaza yuko Iran imaze kurasa ubwato 19 bwaciye hafi ya Hormuz mu kigobe cya Perse no mu kigobe cya Oman. Nta kintu Amerika n'abambari bayo bakoze kuri ibitero Iran yagabye ibigendereye. Abasesenguzi bavuga yuko Iran itagomba gusenya amato kugira ngo igere ku ntego yayo yo guhungabanya ubwikorezi bwo mu mazi no gukwirakwiza ingufu. Uruhande rwa Iran ruvuga yuko umuhora wa Hormuz ufunze gusa ku mato y'abanzi, ni ukuvuga amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bakorana bya hafi, ubwo birumvikana na Israel. Ubwato butambuka muri Hormuz ni ubwato gusa Iran yifuza cyangwa ishaka abambari bayo. Amato ajyana ibicuruzwa muri Iran cyangwa bisohorayo yo arakomeza. Amato y'Ubushinwa, ay'Ubuhinde, aya Pakistani anyura muri uyu muhora ku bwinshi. Iran hanegeye ngombwa kwiyaherekeza n'imbaraga zayo za gisirikare. Nta bwato bw'umunyamerika, ubw'umwambari w'abanyamerika cyangwa se undi wari we wese nk'umunya-Israel bushobora kunyura muri uyu muhora. Byabaye ikibazo gikomeye cyane. Mu by'ukuri uyu ni wa mutsi ujyana amaraso Iran yafunze igomba kurekura igihe bishakiye. Intambara yo muri aka gace izaterwa n'ukuntu umuyoboro wa Hormuz uzaba umeze mu minsi iri imbere. Ibikomoka kuri peteroli byo bikomeje kuzamuka, ku buryo uyu munsi ibigo byinshi bikora za raporo nka Lloyd's List Intelligence bivuga yuko amato adakorana bya hafi na Iran amaze kunyura muri uyu muhora kuva intambara yatangira atarenga 16, kandi muri ayo yose nta n'umwe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Israel burimo. Byatumye rero amavuta n'ingufu biba ikibazo ku masoko mpuzamahanga. Bizasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha imbaraga za diplomasi no kwigengesera kugira ngo ikigobe cya Perse cyongere kunyuramo amato yuzuye 2,000 yahanyuraga mu gihe cy'icyumweru kimwe nk'uko International Maritime Organization ibivuga. Ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buravuga yuko hari intambwe igaragara iganisha ku kuba ibiganiro bya diplomasi hagati ya Amerika na Iran bishoboka. Ikintu cya mbere Amerika yifuza nuko baganira, ariko umuhora wa Hormuz warafunguwe.
mu gihe Iran yifuza yuko bagirana ibiganiro umuhora ufunze, noneho ibivuye mu biganiro bikagena niba umuhora wafungurwa cyangwa ukomeza gufungwa. Pakistan yahawe inshingano zo guhuza Amerika ndetse na Iran kugira ngo baganire, ibyo ntacyo byatanze. Oman yaratsinzwe muri uru rugamba rwo kunga Amerika na Iran. Ibihugu byo mu kigobe urugero nka Emirati na Qatar bahawe izi nshingano, nta n'umwe urabigeraho. Ibiganiro bya Trump biganisha ku mishyikirano birimo biraza, mu gihe nanone ku rundi ruhande abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo berekeza muri aka karere, abenshi n'abarwanira mu mazi Marines. Bivugwa yuko abasirikare b'Amerika bagera ku bihumbi 10 barimo boherezwa muri kariya karere kugira ngo batangire ibitero bifatika bya gisirikare bigiye guhangana na Iran, ngo niba ibiganiro bya diplomasi ntacyo bitanze kugira ngo umuhoro ufungurwe, noneho Amerika itangira ingamba zayo zo ku butaka iwufungure ku bintu bwiza. Turabashimiye cyane, nimugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.